Cukup no polo bai so isin pan aptiang subhai pi share ni YouTube channel janga kejing tip technology. Dengan ni klip mat aku amani kai pi shapang kumno bangi la ban kamai pisa abang itip tiar link baka Flipkart ka Amazon ka Myntra bat kiwai ki e-commerce sites. Te ali polo bai yani kai pi. Te ngila poi ka interface jong new app bangi la ban kamai profit kendiat dengan badang itip tiar naki sites kum ka Amazon jong .in ni ya profit menta 3x kamu 15% ni ya cashback nak kita bagi tip kum ka Ajio 25% kum ka Myntra 20% dengan pen iya ka account jong harap biru ini harum dan klik ini account ipin se i bakat no ala kamay hani klimat bila ini kan ya balance pangayo 122.49 rupees yang pending pan aspas kurang kan if you pilih bani irut na nina my cashback section minyaw tarik panam kandai ajar aku ingat hit jingtin Flipkart tengah ya bisa sispa aku yang sok kandai profit tengah order kian nama maadu ayo sispa 100.40 rupiah tamaga profit kadang pending kan se confirm house sau tarik panai baad ajar aku dan sering iwi ketiar bang adon Amazon adai live kelai main kendai rupiah Teo ni udah tahu app log bila pencem yo hanya description room ngambu hanya rumah description dama tapi lapan download yo na Google Play Store dan na Apple Store berpila pan sign up bro buat stang ban kamai te nengkong do berpila ban yo ikini profits pi habdan kam ban wana new app sa sign in te sawan hanya stores tekin spend EP bro ini stores kan 0% KI cashback ini kata ka profit ba pinyo sila di saya kata ka profit ba pinyo rekomani pila pinyo ni account da kala andet ban confirm saya pila ban transfer sa bank account jumpi kung kani harum janga kani ka order in Flipkart 122.49 rupees itu ngal alaban transfer sa bank account janga tapi kuat bentit tian Amazon cukup pihak wan nang ni na new app dia pihak belanja Amazon dia pihak ada belanja Amazon kin spend iu ni spend i pinyo 15% cashback jadi labu lu dia ke detail sang ni kumno bapin claim ya ni dan ni bagi thok go to store seklik yang ni go to store nomor ni upload untuk nomor kin sa activate kumani hajrong gitu cashback activation hani hajrong ni nam up akan long green makin thok cashback activated mentara ngi la klik hang tu kan lek sha Amazon website direct ni la bencit ki ekitiar bangi la bentit ni wan be nang ni dangi mon nang ni tengi nam yo ra kata profit tingi wan be nang ni nomor katu ka app kaya ram pi shani sha Amazon.in na pilih be direct untuk pinam yo ra pihak wan baik nang ni na app te shubo nga kwa bantit dan gani ka laptop bag bang kwa bantit asa laptop 15.6 inch dipilih bang itu baka ni cashback kala activate tu la mi green button emot kala long tinggal nang wat ya tu katiar bang apa bantit asal laptop 15.6 inch cover kini kita minta kini di laptop bags bafila bantit Amazon giska yang buat hashwai itu lah itu company bang kuat sama nak kuat bantit itu asa company kan ni kami asa global solution inner protection tekilat tahu ni
Dia kalau load ni ke page, dia aku akan thi dia ni, kedua jangka di, like spot nyop pandai jangka. Bila ini perlu ini ajarong nak tahu ni ajarong activated, kamu pangan saya 15% cashback nanti. Dengan yang ni buy now. Ini ketika bangala, kuah akan thi lah slam. Dengan ni klik mana pen EP, dia akan nuksa bakum nungin yoban. Yogi profits, jangi. Type show password. Kenapa bapi dapi you piap type yang password nang ni dapi wan hang ni. Kenapa pin kap confirm ya order dapi. Dapi amjit dia jaka. Ya EP akan deliver dengan ajit hang ni. Tidak nangta pila ban pay daka cash on delivery ro lan daka card. Dengan pay syarakat dengan sepen EP perlu be dengan ada ban order ya order jang. Dia pila ban EP perlu be akan ni klimat ngalapoy akan ni ka page bang ada ban confirm ya ketuka order jang ni ka asa global solution inner protection. Dengan ada ban order nga siu daka card. Dia minta ngadang upside ketuka cashback bahkan wan. Dia minta kasih ke dash powdering bang order ya kan ketia. Dengan upswa kenus ngi kan wan ketuka cashback dari ke Amazon teh kadai bandai sapupra kanta po ars ngi nice ngi tu cashback kadai ban wan. Dengan ada pay dah ka card teh kadai ban wan kam koi nak taruh. Teh dah kala dengan ayo ya ke cashback nang spend EP ba cashback jangan kalawan hak tu app. Dia kuno pola baik kalawan kata kasngi bang ayo ya kan cashback hak tu kasngi bang athit ya tu ka laptop bag na Amazon pila man i tarik kadai kalai tarik November sing sajan price teng. Dia pila man i hang ni notification section jangan ni ka app kin tho ang ni ba the new cashback is pending 24.09 rupees. Tu kasngi bang athit na Amazon. Tinggal ayo ni cashback bang athit ya tu ka laptop bag. Pila man pe ni my account section ru. Na pilih yang ni my account section sekali yang ni my cashback. Te pila ban i hang ni perlok bang ala yo ya ka profit jang tu ka laptop bag ngathit tu sngi. Hani order in amazon.in. Jadi apsau point not khandai tingka. Jika order kan sa confirm how arpo trik na bar ajar arpo ar ka slam ban confirm namar dangi cancel ya kan ka order dia kan ka profit jangi kan sa cancel na. Jadi nak tak ada we top pending but kan sa confirm kan sa bampor ban confirm order banai ba ar jong arajar arpo ar. Dia pila bani i perlu new app we rap ha baru ailat yang i bangin kamai site ma kamai profit bangi tit tiar naki wiki websites kum ke Amazon, ke Ajio, ke Big Bazaar, ke booking.com, ke Swiggy, ke Mamaearth, ke Myntra. Buat bun ki di ki e-commerce sites. Te tanggung ta pala baik nang sabu ya ke description jong new app. Hang ni harum description jong nang sabu ya ke link jong ni ka app apa description jong dipilak ban link nang tu download di una Google Play Store lan na Apple Store. Satit kitar bapi kuat bapi sayo profit. Dia tanggung tak pulak baik boleh bapi lapet dengan ni video jangan ngangit scam kan yarap EP bat kan ailat EP bapi niat ban kamai profit kan dia boleh sibon.